Petai sting bean zongtra achatna nutrition nei tele side effect te petai beans tia an ko hi sting bean tia shiatlar ani boka Southeast Asia lam thayani fabekia anti mai chung kwa bekang te badam te alfalfa tele chana te huang chunga omani hengbe te hi thingkung sang tak ani theya meter som panga atanga somli panga an thleng theyani he thingkung hi tropical huna hmu tur oma heng Malaysia Indonesia Philippines le Thailand ati hian atam atuidan zongtra hian tuina danglam bik tak aneya purun war nen hian a in angdeva ma se athak a omvelo thung taksatana thiltha apaite protein te thau hrisel te dietary fiber te iron calcium phosphorus potassium magnesium manganese zinc copper vitamin B1 vitamin B2 vitamin B5 vitamin B6 folate vitamin C le vitamin E te apayani adang poimo zwalbi ka chuan palmitic acid te linoleic acid te myristic acid te andaconoic acid te arachidonic acid te le 2-hexyl-1-decanol te apayani hriselna atana zongtra thatna te ru hriselna zongtra gram za hian phosphorus za som pali apaya chu ni tina kan laklu tur za som pali ani phosphorus hi mineral poimo tak osteoporosis na nalaka roveng tu ani a taksa atimur mumal takana atho theina atana tranpui tu ani he mineral hi hachatna atan po acha ani a kanjin lam siam na manrua po ani a DNA le RNA siam na apuyani thuak hriselna potassium hi mishing taksa a mineral poimo takani a itha kaldan phung le ithuak te mumal taka na thok tura idu chuan potassium imamo tok inei angayani chubaka metabolic acid anti mai chia adalna mangin he mineral hian calcium le zunatanga calcium kalral tur chu aveng theyani potassium tlak chamna lolan chwa dan then khatte chu tui halna nat takalunat na ti shol le thal bewung te lungphu ranglutuk te zongtra gramza a hian potassium mg zathum somli pakhat a oma chu ni tina kan laklu tur za a som pani ani kan mut omdan ati tha magnesium lama hausalam cho e hi imut ti thatnan kong khat chu ani a itaksa le rilru na tho thei chu abel cha a tha thei ang bera che thei turin avong che ani zirna po in magnesium ne tamlo te chu an chaw ma hle ti asoi chu wang chuan nuam taka ni I man theinan magnesium imamo zat mumal tak inei chu apoi mo hle ani zongtra gramza a hian magnesium mg somni pakwa a oma chu ni tina kan laklu tur zat za apariat ani iron tlak chamna anemia atanga inven lokna iron hi thisen siam tu pakhatani a thisena oxygen thon kwal tu manro ani iron tamtuk tak ine ilo chuan oxygen ken kwal na tur ta chamin I taksa chu abuayanga atopa chuan rilru ale taksa a chauna asiamang che zongtra gramza hian iron mg 2.7 apaya chu ni tina kan laklu tur zat za asom panga ani thlai tanga iron hip chuana tipung turin vitamin C tam tak omna heng thei kiwi te serchi reng te strawberry le capsicum te ei acha protein hi amino acid atanga siam organic thil anni a taksabung sang te ti shrol te na do tu sipai te hi protein atanga siam ani ti chuan protein hian taksa ati shrol enkol te siam te le thlak na te athokani
clinica voi sum thum pariat lai an chin na chuan protein tamna cho eina hian thau chia cholesterol LDL le triglyceride te chu ati hniamani protein thatna dangte natna do tu sipai ati chakna ape ti shole ti murte asiam tha vun ati naupang ru hriselna avong zongtra gram za hian protein gram som paruk apaya chu ni tina kan lak lu tur za asom pasari ani ri na painan dietary fiber chini a oma zop theilo fiber ani fiber zop theilo ti chuan chole bol hlote kaltang na tur anti chaka fiber zop theilo ti chuan tui an hip theilawa tuya anral theilo heng cho huit vaya te huit phuta te beya te nuts kanti ate le thai shinga te hian atamani fiber zop thei ho chuan cho atanga tui a hipa chu chuan taksa pai troina chu atimuanga hei hi cholesterol le thisena thilthum omdan risel takne na atana tranpui tu ani fiber zop thei chu bua te oats te beya te betea te serlam chia te apple ate a oma zirna atang chuan dietary fiber tamna cho ei tam hian rina ti hniamna konga apuyani ti chuan kumsang hi som pasaria anzir chian na chuan ni tina dietary fiber gram sari laklu na hian lung hriselna athlenani anti zongta gram za hian dietary fiber gram 3.4 apaya chu ni tina laklu tur za asom pali ti na ani manganese hi ru chuk tua tuam tu thale ru siam tu mineral poimo tak ani a chu baka manganese hian amino acid te carbohydrates te cholesterol te na tho na konga poimo tak mai enzyme te tinung tu ani manganese hian histamine antimai allergy nei na ale in kha pun na lama chaklo na abele tani zongta gram za hian manganese mg 0.5 apaya chu ni tinakan mamo za asomni pani ani calcium hi taksa na tho na shanga ta na poimo ani a heng ti shol che dana te shian na thazam in kalpona atana manrua ate thisen ti khaltu tan te apoimo ani calcium hian timur na thona atana poimo hormones thliar shanna le enzyme in millo in so khok te thunun turin na athokani zongtra gram za hian calcium mg za somriat panga apaya chu ni tinalak lu tur za asom pariat ani zunthum zongtra hian hypoglycemic lamthil apaya stigmaterol te sitosterol te le stigmas 4n31 po apaya ni antioxidants manrua anpaite phenolic manrua tam tak anpaya phenolic hi antioxidant chak tak mai bacteria do tu le septic veng tu manrua anni a phenolic manrua then khachuan cancer an veng theya a omzia chu cancer ave theina antihniam don ti na ani zongtra side effect zongtra hi ahima science lamma tangpoin side effect anei thu proof na a omlo ma se a hela ein ero a om thei shiatur chum anni hnuwa hian nutrient lama hlutna an nei jok be zong hian lectin anti mai manrua an neya chu thlai kan ei ho thin tam zo ka om glycoprotein ania helaya boina om thei chu thlai hela lectin te hi an hlo om thei ani lectin te hian mishing hrisel na ngong an nei theya allergy te nutrients tlak chamna te athlen thei ani ma se side effect om thang per chu real gas omawanga omnom lo na chu ani be atanga lectin spaidan olsamte ani be chu chia chum angai ni lectin omza som kwa panga te chu antibora langa ti chuan side effect a om theilo
zong tra e wanga side effect omle thei chu ei hnuwa rim chia asiam hi ani